Yes, kanongere rero mbasuhuze inshuti bakunzi bamba TV Rwanda, mwe mumaze kumenyera amakuru yacu, amakuru agezweho ni update z'amakuru ya politike nk'ibisanzwe. Mba ndi kumwe na Maître, ni umunyamategeko akaba n'umurezi, ikindi kandi akaba umunyamakuru. Rero tukaba turi kumwe muri studio zamba TV Rwanda, aho tugiye kuganira ndetse no gutotora byinshi cyane bikomeje kugenda bigarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Umutwe wa M23 wongeye gucana umuriro isaha ku isaha rwose. Dushobora kuza kubona umutwe wa M23 wamaze gufata umujyi wa Goma. Gusa ku rundi ruhande byamaze kumenyekana, inkuru yamaze kumenyekana yuko uwo bita Antoine Kisekedi Chilombo yongeye gusaba Monusco yuko iguma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni byinshi cyane tugiye kugarukaho muri aya makuru yacu, ni byinshi cyane tugiye gusesengura. Bwana Maître Gentil, ngwaye ikaze kuri Mba TV Rwanda. Yego urakoze cyane kumereza ikaze hano kuri Mba TV Rwanda, ariko nanjye hagati aho nguhaye ikaze kuri microphone za Mba TV Rwanda. Yego urakoze cyane, ndagira ngo nituze gutinda Bwana Gentil kubera ko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigarukaho n'ibitangazamakuru. Nari maze kwitsa ku nkuru ijyanye na M23, ikintu cyitwa imirwano n'ubundi gukozanyaho ku mande zombi, yaba umutwe wa M23 ndetse nabo bita aba wazalendo, ndetse kandi umutwe wa M23 ukomeje gukaza umurego ndetse no kurinda bikomeye cyane ibice rwose wagiye wigarurira. Nubwo turi kumva FARDC, ndavuga ingabo za leta, zivuga ziti rwose M23 twayatse agace runaka, ariko ni amakuru ngo y'ibihuha bikomeye cyane. N'ibihuha bikomeye cyane, dore ko mu makuru arimo aravugwa cyane mu minsi nk'ibiri ishize kugeza n'ubu, nuko pinga iri mu maboko ya M23. Aka ni agace kanini kazwi cyane hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ariko nanone ibi ngibi birasa naho byatumye Felix Tshisekedi atekereza kabiri cyane, bityo rero ahitamo kwisubira. Buriya baravuga ngo umugabo utisubiriye ati umugabo butisubiriye Bwana Gentil. Yego, bubyara ububwa. Murabizi neza hari igitutu gikomeye cyane cyagiye ku ngabo za Monusco. Iki gitutu cyagiye kizanwa n'abakongomani ubwabo ndetse na leta ya Congo, aho bagiye basaba Monusco cyangwa se ingabo za Monusco kuba mu by'ukuri zava ku butaka bwa Congo. Ibi ngibi rero biza no gushyirwa mu bikorwa, aho mu by'ukuri ingabo za mbere za Monusco zari ziri muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo ntituvuga Kivu y'Amajyepfo, zakuyemo akarenge kabo rwose, hejuru aho ngaho za Minembwe n'ahandi, zikuramo akarenge. Bityo rero izahasigaye zari zakoraga muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko nabyo mu by'ukuri byavugwaga yuko bitazagera mu kwezi kwa 12 cyangwa se Ukuboza zitarava muri Congo. Ibi rero Perezida Tshisekedi mu by'ukuri yaje kwisubira, arongera atakamba aravuga ati mu by'ukuri mudufatiye runini, ati M23 iradukubise none mu by'ukuri ati muraramuka rwose muvuye ahangaha, n'ibindi bice turabibura. Ibi rero byatumye n'ubundi umuryango wa Monusco, urabizi ko bo icyo baba bareba cyane n'amafaranga, binjiriza rwose ku butaka bwa Congo. Ibi rero byatumye Monusco n'ubundi ikomeza kuvuga ati kiraka cyacu kirakomeje, reka dukomeze ati dukomeze dukora icyo bita rwose kunyaga bikomeye cyane abanyekongo bitwaje ibijyanye no kurinda umutekano. Urumva yuko Bwana Gentil bongeye kugirirwa icyizere cyo kuguma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nubwo wavuga yuko ntacyo bari kuhakwa cyangwa bari kuhamara, kubera ko ibice by'ingenzi, ibice binini n'ubundi biri mu maboko y'umutwe wa M23. Ibi ngibi abantu bagatangira kwibaza bati se Antoine Kisekedi Chilombo uko atangiye kwivuguruza, turabizi neza yuko hari ibice bigiye bitandukanye bagiye bakuramo Monusco hariya muri Congo. Abanyekongo bakavuga bati se ati abangaba bavuga yuko ngo bamaze imyaka irenga 20 aho kugira ngo tugire amahoro, ahubwo imitwe yagiye yongera, intambara ziriyongera, abaturage barahunga, bati rwose ntabwo dushaka Monusco. Ndetse na Kisekedi mu ntangiriro Kisekedi yarabyumvaga neza, akanumva yuko iyi Monusco nta kintu imaze, ariko kuri iyi nshuro yongera agira ubwoba bukomeye cyane, aravuga uti rwose muhashinga imizi.
yego muhashinga imizi muhagume muhakomeze ariko nanone hagati aho ngaho hari ibyo mu by'ukuri Monusco akanama gashinzwe hari ibyo akanama gashinzwe umutekano ku isi kasabye ingabo za Monusco harimo gufatanya n'ingabo za sadege bw'agashati ndagira ngo aho kantu tukitseho ari nayo mpamvu Kisekedi bamwe mu basesenguzi cyangwa mu busesenguzi bwacu Kisekedi impamvu nyamukuru asa nkaho yaretse iyi Monusco ngo ikomeze kuguma muri Kivu y'Amajyaruguru aka kantu ko gusaba inkunga bayisabira sadeki ati nyamuneka turifuza ko ingabo zanyu za Loni mu by'ukuri ariyo Monusco zafasha sadeke mu rwego rwo gutuma twihagarara kubera ko mu by'ukuri ndakubwiza ukuri ko iyo hariya muri Kivu y'Amajyaruguru Monusco iza kuba itariyo ngwize kuba itariyo kubera ko urabizi M23 ntabwo yarwana na Monusco ariko iza kuba idahari cyangwa se uyu munsi wa none bagakora ikosa bakavuga ngo bagende ndakubwiza ukuri Kivu y'Amajyaruguru yose yarara mu maboko ya M23. Yego icyo ndacyemera kubera ko na M23 yabivuzeho ndetse kandi inavuga yuko itazigera ikora ubushotoranyi kuri Monusco gusa bavuga yuko nibiramuka bibaye ngombwa kuko tubizi neza yuko hari ibitendo byagiye biba kuri Monusco bikozwe na M23 nyuma yo kumenya yuko Monusco mu by'ukuri ishyigikiye FARDC kugeza amaginga ya n'ubundi Monusco ishyigikiye FARDC ariko bwana Janti umutwe wa M23 wirinze kurasa ku buryo bweruye kuri Monusco kubera ko yarabyirinze ndetse kandi binatuma mu by'ukuri hari bimwe mu bice bikomeye cyangwa bigiye bitandukanye biguma mu maboko ya FARDC ndetse na Monusco kubera ko M23 yanze kugenda yinjira muri ibyo bice birimo Monusco ndetse na FARDC kubera kwanga yuko yakwikuruririza bimwe mu bibazo bikomeye cyane. Niba ubizi neza hariya mu mujyi wa Sake ni umwe mu mijyi mu by'ukuri irimo aba Monusco benshi twagiye tubona abasirikare benshi ba Monusco twagiye tubona ibitwaro twagiye tubona yuko Sake ubwayo irimo ingabo za FARDC irimo FDL irimo sadek abarundi ariko mu by'ukuri M23 kubera ko umujyi wa Sake usa nkaho uri mu kibaya M23 uri mu misozi hejuru aho uba witegeye neza cyane umujyi wose wa Sake ariko wanze gukora ikosa ryo kurasa kuri Monusco ibi ngibi kuri inshuro bikaza nabwo guhereza amahirwe ingabo za FARDC ndetse no gutuma M23 idakomeza kugenda yigarura bimwe mu bice bigiye bitandukanye cyangwa yagura bimwe mu birindiro byayo. Nibyo koko ntabwo mu by'ukuri leta ya Congo yakwemera ko Monusco iva kuri buno butaka kubera ko mu by'ukuri iyifatiye runini ari nayo mpamvu nkomeza kuvuga yuko ikiraka ahubwo cyaba aribwo kigitangira ku ngabo za Loni zihagarariwe na Monusco ari mu gihugu cya Congo. Yego uravuga uti rwose Monusco aricyo iri gufasha ingabo za leta ariko nabwo twirengagije yuko imyaka yose Monusco imaze ku butaka bwa Congo itigeze igarura amahoro ari nabyo bamwe mu basesenguzi bagiye batandukanye bavuga bati Kisekedi uko komeza gukora amakosa niko bikomeza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane kubijyanye n'imiyoborere ye kubera ko niba yaravuze yuko adashaka Monusco kuri inshuro akaba yongeye akavuga uti rwose ati nyaboneka nimugira ahantu mujya biri bugaragaze intege nkeya za Antoine Kisekedi Chilombo bwana Janti. Yego nibyo Kisekedi we nta wamutindaho intege nke ziwe zagiye zigaragara mu bihe bigiye bitandukanye yaba mu mivugire yaba mu mikorere yaba mu guhubuka mu by'ukuri Kisekedi arasa n'uwacanzwe mu by'ukuri n'ibibera hariya muri Congo akabura ayo afata nayo arekura niyo mpamvu uyu munsi abyuka avuga ati Monusco nigende ejo akisubira ati nigume hano uyu munsi akavuga ati tugiye mu biganiro na M23 bwacya ati reka mu by'ukuri ngewe navuga yuko uyu mugabo yacanganyikiwe cyane. Uyu mugabo perezida wa Congo mu by'ukuri afite ikibazo gikomeye cyane ku buryo akeneye abo twakwita abafasha myumvire bakamugira inama ndetse akabasha no kumenya mu by'ukuri icyo agomba gukora cyanyacyo ese niki. Yego uragira uti rwose abafasha myumvire ariko turabizi neza yuko bwana Janti
kugira ngo ube perezida hari icyo bashingiraho ndetse hari n'ubudahangarwa uba ufite, gusa ntabwo bikuraho yuko ushobora kuba wakora amakosa, ariko ubusanzwe tuzi yuko afite inshuti ye y'akadasohoka. uwo nta wundi ni perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. mugira inama ubundi numvise Burundi nababonye bari mu gihugu n'ubundi Burundi buri kuvuga ngo nako perezida w'u Burundi ngo igihugu cy'u Burundi ngo kiri mu bihugu bikize ngo ku isi, ariko birakize ngo nubwo rwose indege ngo yayijyanye ngo kuyikoresha ngo i Burayi ariko ngo bamwe numvishe umwe mu banyamategeko umwe mu badepite abaza ikibazo nk'icyo ngicyo amubaza ati se ko tukubona utega indege kandi mu by'ukuri ufite indege yawe ngo bimeze gute? aravuga ati reka ati indege iri mu igaraje. ako ni akari kanyuze, ariko bwana Jean turumva yuko perezida w'igihugu cy'u Burundi ni umwe mu bajyanama bakomeye cyane kuri Antoine Kisekedi Chilombo, kubera ko ni umwe mu by'ukuri inshuti z'akadasohoka. gusa bwana Jean ati nk'umusesenguzi twizere yuko kuba Monusco ugiye kuba ikiri ku butaka bwa Congo cyangwa isa nkaho ugiye kongererwa igihe kumara kuba byamaze kumenyekana yuko mu by'ukuri Monusco ikiri ku butaka bwa Congo, twizere yuko umutekano uri buze kugaruka cyangwa mu by'ukuri bari buze noneho kurwana ku buryo bweruye ku ruhande rwa leta kugira ngo bakubite umutwe wa M23. reka icyo twakwizeramo ni kimwe gusa, nuko Monusco igiye gukomeza gutuma ibibazo biri hagati ya M23 ndetse na Congo bikomeza gututumba, kubera ko uyu munsi wa none iyo Monusco iza guhambira twari kuza kumenya ngo umugabo ninde imbwa ninde. umugabo ninde imbwa ninde hagati y'aba bantu bahanganye M23 na FARDC. ariko mu by'ukuri ndakubwiza ukuri ko Monusco iramutse ivuye hariya Kiwewe mu by'ukuri yayabangira ingata, ni ukuvuga ngo kiunoma amaguru yerekeza Kinshasa. ariko ndakubwiza ukuri yuko mu by'ukuri nta gisubizo kiri buvemo, ahubwo ni ugukomeza gutinza intambara, kubera ko urabizi ko M23 ntiyarasa ku birindiro bya Monusco. akenshi banatinyamo kubera ko buri yurashe ingabo za Loni mu by'ukuri uba watatse ibyaha by'intambara, n'ibyaha by'intambara uba watatse ibihugu byose, baba bafite uburenganzira bwo kumishaho amaroketi. rero ibi biri muri bimwe bigiye gutuma intambara mu by'ukuri itindamo. ariko nanone twavuga yuko hagaragaye kwivuguruza ku bwa Kisegeti. mu by'ukuri urabona ko ni umuperezida yakagombye kuvuga ari kumvikana n'icyo avuze kikabihamye, ariko urabona ko agenda zigzag kubera ko ariko urabona yuko ikintu cyitwa Monusco kugira ngo kive ku butaka bwa Congo bishobora kuzasaba izindi mbaraga zikomeye cyane, kubera inyungu zigiye zitandukanye bakura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko bakaba bafite n'indi turufu barisha Congo cyangwa barisha Antoine Kisekedi Chilombo. kariya kantu k'umusada ntago ari bwo bwa mbere bavuga yuko bashyigikiye Antoine Kisekedi Chilombo, bavuga yuko bashyigikiye FARDC, bavuga yuko bari ku ruhande rwa Antoine Kisekedi Chilombo, ariko nabyo ukabona yuko biri kubaha amanota mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko ibijyanye no kuba ku butaka bwa Congo iminsi irakomeza kwisunika, kandi ubutunzi bwa Congo nyine nabwo burakomeza gusohoka, kubera ko abantu benshi bagiye bagaragaza yuko iyi Monusco kuba iri ku butaka bwa Congo hari inyungu nyinshi cyane ikura ku butaka bwa Congo, amabuye y'agaciro, ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, amafaranga menshi cyane atangwa kugira ngo Monusco ibe muri Congo, ndetse agomba no kugaruzwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko hari ibintu biba bigomba kuva muri Congo bikajya mu bihugu byabo cyangwa bikajya muri uwo muryango. rero urumva yuko ikintu cyitwa Monusco ku butaka bwa Congo gikomeje rwose kuba isereri, ndetse no gukomeza kugaruka mu mitwe y'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. bwana Janti urumva yuko ibintu bitoroshye, ibintu ntibyoroshye, ndumva twanacumbikira ahangaha. mu by'ukuri ibyo twakagombye kuvuga mu by'ukuri turabivuze, ikirimo ni uko mu by'ukuri perezida Kisegeti ijambo ryiwe ridahamye, mu by'ukuri niba abasha kwivuguruza. ikindi ni uko mu by'ukuri kuguma hariya kwa Monusco bitari buze gutuma intambara irangira, ahubwo biri buze gukomeza gutinza intambara. yego reka nkushimire bwana Janti, urakoze cyane. Subscribe to this channel.